Baisapa ko arapeamoñe se penendi de 1 Corinto Guacuera, capítulo 2, 1 wibe 5 pebe, apeisa iñanderuete ñe. Se hermano cuera se ajaramo guarepe nerendape amombe ujuanmape me ñanderuete rembipotañe mi, dahaiba cuecuimba arandure hebe ni ñe porabo purere hebe. Nahi aiwishebe aikua Baebetepe de aputepe, Jesucristo pemante, pero ñemosa ingoba kue cursure y supente ambotu ishase. Se aikoa kue pende aputepe, kangu kuhuje haruritu ishaitere hebe. Ha shenye amombe uwa hambo asaba kue peme, da ariwa aranduwi, ñanderuete Espíritu Santo pu akawiwei. Anija una pepe mopu apende yerovia kuimba arandu ari ñanderu tepu aka arinte wey. Apóstol Pablo oiko aka ñandebe ape koñamoñe eva kuepemba aripa ñamopu avara ñande yerovia. Pablo ñande yaikua ha'epe karai arandu oñembo escava cuepete imbo ejara era cuaporaba pe upe ara upevape dai poriwa suiva kue pe hoy putua y su pepe cuapupe upe isabera moyepe hija ape dai cuaiva kue cuimba arandu dahaiva kue cuimba arandure hebe pende aputepe niñe porabo purere hebe. Doi potaiba kue carai Pablo ababeje y ese iñarando etepa pe carai y pona tepa pe oñe elaya. Doi caiba kue Pablo tapisa o bueno sin supe. Hei Jesucristo pemante. Pero ñemosa ingoga kue cursure y supente ambotu ishase. Serewi sereindu hapeva pe importante beba. Toye kwa Jesucristo pe mava pahae. Ha maerapa oura kae. Hamba epa oyapora kae ñandera ihupape. Ikatu hangwaisha pe tapisha ohenduba. Hei haisha ape Pablo omopu y yerovia ñanderuete puaka arinte taupeisha.